дуруд ба дӯстони азиз, ба мухлисони гӯштини миллӣ. Дар шаҳри Хоруқ тантанаи иди Наврӯз хеле шаҳомати боло дошт. мусобиқаи гӯштини миллӣ яке аз инҳо буд, ки нуфузи байналмилалӣ дошт ва паҳлавонони ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Узбекистон, Қирғизистону Эрон дар ин мусобиқот фаъолона ширкат карданд. ва гузориши мо ҳам аз ин рақобатҳо ҳоло манзури шумо мегардад. рақобати марҳилаи нима ниҳоиро тамошо дорем дар вазни то 86 килограмм. ва ҳақназар Назаров, ин чеҳраро мо хубтар мешиносем ва варзишгари вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Акрам Содиров аз ноҳияи Ванҷ аст ва паҳлавони номошно Ҳақназар Назаров аз шаҳри Ҳисор. нерӯсанҷиҳои варзишгарони дигарро мо манзур кардем дар марҳилаи ниманиҳоӣ. Ҳақназар ҳам хуб ҳунарнамоӣ кард, то ба ин даври ниманиҳоӣ омад ва Акрам бисёр ҳам лаҳазоти хеле ҳасосро инҷо метавонист ки боз хубтару беҳтар анҷом диҳад. дар гилеми рақами дум ғолибият суф насиби намояндаи ҷумҳурии Узбекистон Акрам Содиров эрга шуд. идомаи талоши паҳлавони шаҳри Ҳисор паҳлӯ ба Ҳақназар Назаров дода шуд. баъди ин амалаш ва воқеан гӯштини миллӣ сол то сол ривоҷ мекунад, чун нуфузи байналмилалӣ гирифта. акнун барои мо, барои паҳлавонони мо ҳам хеле шоистаи ифтихор ҳам шуд. талоши паҳлавонон боз ҳам натиҷагирии ин сабқат фикр мекунам боз шиддати дигар хоҳад гирифт. ҳақназар қаҳрамони ҷаҳон дар гӯштингирӣ ҳаст. ҳақназар дар гӯштини кураш, қазоқ кураш имсол ҳам медали биринҷиро ба даст овард. медали нуқраро. таҷрибаи хуби мусобиқаҳои мардумӣ дорад, мусобиқоти байналмилалӣ ҳамчунин. Акрам аз ноҳияи Ванҷ руҷӯъ мекунад, ки натиҷаро албатта баробар созад, имтиёзи паҳлӯро. ҳақназар саросима нест, таваҷҷӯҳаш барои ширкат дар марҳилаи ниҳоӣ аст, чунки ин ҳам як тактика, як василаи дигар аст, ки вақте паҳлавон имтиёз мегирад, дигар идомаи сабқатро эътибор намедиҳад. талоши паҳлавонон зуд зуд берун аз майдон ба назар мерасад. акнун барои варзишгарони мо фикр мекунам, ки баргузории чунин мусобиқаҳо дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва махсусан бо ҳамон низом ва тартиби дурусти федератсияи гӯштингирӣ хеле ба нафъи кор аст. вақти муайян огоҳӣ ба ҳақназар барои дури ҷустанаш, ҳолате ки боз таваҷҷӯҳ кардем. гӯштиниҳои мардумӣ ҳам алгар як вақти муайян дошта бошанд, барои паҳлавонони мо, ки ба ҳайати мунтахаби Тоҷикистон дар гӯштингирӣ шомил мешаванд, мушкилиҳо кам эҷод мегардад. ва оҳиста оҳиста тақозои замон аст, ки ин кор ҳам амалӣ гардад. акнун он даврони бобоӣ агар гӯем, ки пушти сар шуд, ки соатҳои тӯлонӣ майдондорӣ мекарданд, ки ин ҳам ба заъф ё зиёни паҳлавонон бале
خواهد بود. وقت به انجام رسید و حق نظر غالبیت نظرов نصیبی حق نظر اینجا دست بالا شد. اکرم جای سیوم را گرفت و حق نظر به مرحله صدیق جایی سیوم را گرفت. فینالی رفت. اکنون ادامه سبقت پهلوانان را میبینیم. در وزن از همه گران که شاه جایزه تأسیس داده شده است، پهلوانان زیاد بودند از جمهوری های تاجیکستان و ایران و قرقیزستان و ازبکستان. فردوس نسیمов با محسن سامیدینov نیروسنجی کرد. احسنش میگویم خیلی گوشتین خوب گرفت. محسن سامیدینov را دچار شکست کرد، به این مرحله آمد. شریف نظریov با پهلوان قرقیزستانی رقابت کرد و بعدا هم در مبارزه با یکی از پهلوانان ما عالم افروز هم با آسانی غلبه را مال خود کرد و به دور سیوم آمد. یک حرکت فردوس نسیمov. بله، صداقت بچه های کلاب شهر خیلی زیاد است. اینها هم طی چند سال یک جا تمرین کردند تحت رهبری مربی ظریف نظریov. قدرشناسی، احترام، صداقت خیلی والاست. اما در میدان اکنون هرچی از رقابت باید جدی‌تر باشد، چون که برادری، دوستی، محبت اکنون در میدان باقی در بیرون از میدان باقی خواهد ماند. ولی در میدان قدر احترام حریف مهم است. اکنون اینها که به این دور آمدند دیگر جای عقب نشینی نیست که در یک تالار تحت رهبری مربی تمرین کردند. میدان از دلیر. اکنون رجوع به پیش. من این مظفریت فردوس رو در سال 2025 عالی ترین دستاورد می حسابم که 5 کرات قهرمان جهان که در گشتین کورش محسن سامیدینov ازبکستانی رو از صد راه خود دور کرد و به این مرحله آمد. و شریف رو میدونیم البته که هنرنماییش یک استعداد فوق‌العاده است. در میدان‌های بانفوذ بیرون از تاجیکستان هم خیلی خوب است. عضو منتخب گشتنگیری کشور. نوکک روزهای 22 و 23 فوریه نیخترش در چمپیونات مملکت پیروزی به دست آورد. چمپیون فعلی مملکت محسوب می یابد. حرکت فردوس هم خوبتر بود، اما نتیجه بخش نشد. دقیقه سیوم هم پشت سر شد. هر دو برادران از کلاب شهرند. خیلی مبارزه شان هم خوب است. و امروز واقعا یک فضای ایدانه در خاروق شهر باستانی بود راستی که از صبح امروز برنامه های ایدانه، مسابقه های مختلف خیلی زیاد برگزار کرده شدند و مسابقه اولین بین المللی در شهر خاروق جریان دارد الان که پهلوانان وزن گران حالا در مرحله نیمه نهایی قرار دارند. فردوس و شریف هر دو تربیت گیرنده مکتب ورزشی شهر کلاب. ظریف نظریov ابتدا مربی هر دو پهلوان دانسته می شود. اکنون وقت کم در اختیار دارم. با یک امتیاز بدن شریف آهسته آهسته به پیش می رود. فردوس یک کوشش دیگر را اینجا هم خواست که انجام دهد، موفق نشد و ادامه تلاش بله چی نتیجه می دهد؟ آگاهی به شریف نظریov برای کمی گوشتی نگرفتنش. شریف امتیاز دارد. فکر میکنم برای او وقت سپری شود بهتر است که در مرحله نهایی یا شکر محمد میر محمدov یا بگمراد آلتیبایف او را انتظار است. اگر همین نتیجه باقی ماند، حالا ثانیه های دیگر هم هست، دقیقه آخرین مردم هم بسیار به یک ذوق بلند، به صداقت و احترام
ба ин варзиши суннатӣ таваҷҷуҳи алоҳида карданд, то ба охир моро ҳамроҳӣ намуданд. фазои варзишгоҳ воқеан фазои дона аст. имрӯз ҳам бо дасту дили гарм ҳам ҳукумати вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ҳукумати шаҳри Хоруқ ва боз Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон ки дар баргузории ин мусобиқот Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш бисёр ҳам дастуроти шоистаро роҳандозӣ карданд ки майдони Хоруқшаҳр воқеан қабои дона дошт. бубинед фарҳанги мухлисӣ хеле фазои орому ҷолибу диданӣ. сонияҳои башумор барои ҳарду паҳлавон боқӣ мондааст. Фирдавс руҷӯъ мекунад. Шариф акнун истодагарӣ кард, донист ва бо самимият ҳарду паҳлавони Кӯлобшаҳр дастфишорӣ карданд ва ба як имтиёзи гирифтаи Шариф Назриев баъдан ӯ муваффақ мегардад ва ба марҳилаи финалӣ меравад. ва чун гуфтем дар хусуси ё Шакармамад Мирмамадов ё Бегмурод Олтибоев ҳарифи Шариф Назриев дар марҳилаи ниҳоӣ хоҳад шуд. дӯстони азиз, акнун боз марҳилаи ниманиҳоӣ вазни аз ҳамагарон ҷамъи 86 кило баъди чанд лаҳза шурӯъ мегардад. Шакармамад Мирмамадов қаҳрамони ҷаҳон дар гӯштини миллӣ, намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон, чемпиони ҷаҳони гӯштингирӣ Шакармамад Мирмамадов. сабзпӯши дар майдон буда ин Бегмурод Олтибоев, иштирокчии бозиҳои Олимпии Токио аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, Бегмурод Олтибоев. рақобати паҳлавонон дар вазни гарон дар марҳилаи ниманиҳоӣ сурат мегирад. Шакармамад ибтидои рақобатро инҷо ҳам мехоҳад ҷозибтар, ҷолибтар намояд. бале, сабқатҳои дигари мусобиқот ҳам як шаҳомати алоҳидаи худро доштанд ва махсусан дар вазни гарон чеҳраҳои арзанда бароси ба майдон омаданд. 18 нафар муддаиёни шоҳҷоиза ва акнун вақт ҳамаро нишон дод ки мавқеъ ё дараҷа касбияти варзишгарон дар кадом зина аст. Олтибоев иштирокчии бозиҳои Олимпии Токио 2020 яке аз гаронвазнҳои саршиноси ҷумҳурии Ӯзбекистон аст. Шакармамад дар кураш ҳам дар қаҳрамонии Осиё, дар мусобиқаҳои нуфузи байналмилалии ширкати фаъолона ҳам кардааст. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ки Шакармамад руҷӯъ мекунад барои як лаҳзаи хуб. довар ишора дорад ки ҳеҷ чиз нест, метавонед майдонро боз ҳам ҷолибтар кунед ва шиддати дигар додани ин лаҳзаҳо имконпазир аст. Шакармамад акнун аз боло вақте ки Шакармамад қапидан гирифта ё лаҳзаи хубро пайдо кунад хеле муносиб мешуд, аммо натавонист. ба Олтибоев огоҳӣ доданд, чунки ҳаракатҳои Шакармамад рости хеле хуб ва бештар буданд. бале, идомаи талоши паҳлавонон дар марҳилаи ниманиҳоӣ. як бори дигар Шакармамад хост аз боло ҳарифро қапад, аммо натавонист. Шакармамад акнун вақте аз боло қапад бисёр фурсати муносиб мешавад барои ҳамлааш, барои истифодаи усули камарӣ. ҳаллуки беруна ду усулро хубтар ва ба маврид истифода карда метавонад. ҳоло
اما صورت افزایی نیست اینجا. با تدریج وقت سپری میگردد و اکنون شکرمامد در ادامه تلاشش دو بار حرکت خوب رو اینجا هم بله میتوانست باز جالبتر انجام دهد. و تلاش پهلوانان اکنون ادامه می‌یابد. اکنون شکرمامد برگشت و رقابت را ادامه می‌دهد. از بالا چون گفتیم بسیار یک اصول دوست داشته شکرمامد خیلی خوب بگمراد پیخست کرد که عقب نشینی میکند، نمیگذارد که شکرمامد از بالا قپد. بالا شکرمامد موقع خود را خوبتر کرده است. موقعش خوبتر است. بسیار هم رجوع خوب کرد. قوازمایی ادامه می‌یابد. حرکت‌های شکرمامد مسئولیتش خیلی خوبتر است براستی نسبت به اولتیبایوف. دو سه بار کوشش کرد. انا همین حرکت‌ها در خاتمه هم به نظر گرفته می شود. وقتی که امتیاز به دست نآید داوران هم مجبور می شوند که مجازات کنند. یعنی زمینه برای حریف جهتی نشان دادن آگاهی. اگر آگاهی قبلا گرفته باشد آنگاه الکی زمینه تنبیه به میان می آید. وقتی اساسی به انجام رسیده ایستاده است. از بالا بیشتر قپیدن شکرمامد بسیار مناسب است. وقت ثانیه های به شمار. وقت به انجام رسید. وقتی کیلوی گولدن سکور 3 минути дополнительное времени. هر دو موفق نشدند و اکنون 3 دقیقه دیگر هر دو قوا آزمایی میکنند. دوامی رقابت پهلوانان اکنون چی نتیجه میدهد؟ از بالا قپی شکرمامد خیلی خوب است. مخلصان هم میدانند این را. از بالا داشتن شکرمامد این آغاز با برار هجوم شکرمامد است. کم سرعت را فکر میکنم تیزاند. شاید به شود. دانستن بندهای علاهیده یا اصولهای زیاد محض در همین لحظه ها خیلی خوب به کار می رود. دلاور صبرالدین داور درجه جمهوریوی برای درست کردن کمربند دستور میدهد که بگمراد اولتیبایوف این کار را هر چیز زودتر انجام دهد. بله انا همین خیل طرزی کشتینگیری برای هر دو امکانیتی خوبتر باید شود که نیروسنجیشان باز هم جالبتر صورت گیرد.
қапидани аввал бисёр хуб аст. Боз аз боло доштан лозим буд. усули сари китро аз ҳар ду тараф хуб иҷро мекунад Олтибоев. фазои идона шуд. мухлисон ҳам ба ваҷҳ омаданд. 1.5 дақиқа бештар вақти иловагӣ ҳам пушти сар мешавад. сонияҳои башумор онгаҳ сонияҳои башумор боқӣ мондааст ва акнун як ҳамин тариқ фурсати муаррифӣ Шакар Мамад Мир Мамадов. Шакар Мамад дар ин давр муваффақ шуд ва ба марҳилаи финалӣ рафт. бо Шариф Назриев майдондорӣ хоҳад кард. Финал. дӯстони азиз, акнун мо ба марҳилаи ниҳоии мусобиқот ҳам расидем. аввалан бонувонро маърифӣ месозем. ҷонона Назарова аз ҷумҳурии Тоҷикистон сабзпӯше ки ҳоло дар майдон аст, дар вазни то 63 кило ба марҳилаи ниҳоӣ баромад. ҳарифи ӯ аз ҷумҳурии Узбекистон Муслима Ахмедова сафедпӯше ки ҳоло дар майдон аст, ҷонона як таваҷҷӯҳ ва руҷӯъ барои оғози ҳамлаи хубаш кард, аммо муваффақ нашуд. ҳалоки беруна як амали маъмулӣ ҷонона ба ҳисоб меравад. ҳоло ин корро ҳам хуб ва муносиб барои худ анҷом дода натавонист. боз ҳам ҷонона дасти рости рақибро меқапад ва хеле хуб паҳлӯ Муслима Ахмедова имтиёзро аз даст медиҳад. идомаи рақобатро тамошо хоҳем кард. ҷонона хеле хуб ҳунарнамоӣ дорад. рости дар ин мавридҳое ки мебинем ҳоло имконпазир аст барои дигарбора партофти анам ҳалоки берунаш, чунки акнун боз ҳам хуб қапид. аз майдон ки берун шуд, ба ҳамин хотир ҷараёни рақобатро довар дошт, манъ кард лаҳзае ва боз ҳардуро ба маркази майдон даъват намуд. ҳоло ҷонона ба як даст наметавонад ки амали муносиб анҷом диҳад. барои ин кор ӯ бояд хубтар мавқеи худро ана ҳамин тавр ишғол кунад. имтиёзи хуб дорад ҷонона. бояд рафти сабқатро таҳти назорати худ гирад. Муслима Ахмедова аз майдон берун шуд, огоҳонида шуд. ҳоло барои баробар кардани натиҷаи Муслима андаки фазо ба миён омад, аммо ҷонона хеле ҳушёрӣ кард. дар панҷакин ҳам мавқеашро чунин нишон дод ки
аз варзишгари узбекистони шикаст хурд. ҳоло хеле фурсати хуб дошт, бадан баҳогузорӣ гардид. паҳлӯ имтиёз дорад, бадан имтиёз гирифт. ҷонона Назарова роҳашро боз андаке осонтар мекунад барои дарёфти бадан. дуюмин бадан, бале, ду бадан ва як паҳлӯ. мубориза идома меёбад. як лаҳзаи хубро, паҳлӯ нест комилан, бадан ба Муслима Ахмедова додо шуд. вақт ба анҷом расид. Итак, ҷонона Назарова барандаи медали тиллои вазни то 63 кило дар ин мусобиқаи байналмилалӣ гардид. کشورم سعادتی یگانه ای مادرم محبتی یگانه ای باورم برای جاویدانه ها ای مهنم ترانه دلم ای گلشنم تراوتی دلم جان و تنم برای تو بادا فدا وطنی جان به پیش همیشه به پیش ملکی جانان به پیش همیشه به پیش سخنی پیش و رهنمای ما تاجیکستان به پیش همیشه به پیش وطنی جان به پیش همیشه به پیش ملکی جانان به پیش همیشه به پیش سخنی پیش و رهنمای ما تاجیکستان به پیش همیشه به پیش دوستانی عزیز، اکنون رقابت مرحله نهایی هم فرا رسید در وزن تا 60 کیلوگرم. امری داور است که ایستد. ایدیبک امیرشاه از شهر دوشنبه، سفید پوشه که حالا در میدان است و نظر خالف از شهر کولوب از دسته خطلاندو با لباس های سبز در میدان است. اکنون تلاش پهلوانان در این مرحله چی ثمر می آورد از نظر خالف راستی ما چنین نتیجه را امیدوار نبودیم که به مرحله نهایی می آید. این چهره نو است و ایدیبک امیرشاه را خوب تر می دانیم راستی. در مسابقه های زیاد هنرنمایی خوب و ارزنده هم کرده است. اصلا جوانانی که به این مرحله می آیند در دور فینالی هراس پیدا میکنند، چون که حریفشان حتما چهره های نمایان و ارزنده هم هستند. چون این هم شد. ایدیبک امیرشاه امتیازی پهلو را گرفت. یک قدم دیگر به پیش رفت. نظر خالف شبهش گم شد. اکنون امتیاز را که از دست داد شبهش گم شد و دوام
دوام رقابت کاملا دیگر شد. هر سه داور پهلو به پهلوانی سبزپوش دادند. ایدیبک امیرشاه اکنون نتیجه برای ادامه رقابت خوبش صورت افزایی کند و بیشتر هنرنماییش را باز خوبتر نشان دهد. و پهلوان نظرناگیر کار را برابر کرده. نظر خالف بسیار فضای گشتینگیری شد. هوا هم خیلی معتدل. با پوشیدن لباسی غوث اینجا البته نیاز پیدا شد، چون که بعد از ساعت 16-17 الکی هوا کمی سرد می شود و ایدیبک امیرشاه فعالتر شد. فکر میکنم داور این رو هم پیخست کرد. باز هم ورزشگر شهر کلوب از میدان دور شد. درست داور آگاهانی دنی او رو فراموش نکرد. خیلی خوب، همین طور هم باید باشد. وقتی کم در اختیار دارند و نظر نوکار باز عقب نشینی دارد. گوشتین گرفتن در کار است. حتی 2 ثانیه تقدیر رقابت رو در مسابقات گرند پری جودو برای خواجه‌زاده بهروز حل فصل کرد که این نقطه هرگز از خاطر ما دور نمی شود. تا با آخر مبارزه باید برد. بعضی ها رو افتاده می شوند. امتیاز رو تجربه مسابقه ها که کمتر است اندک نظر موقعش رو هم گم میکند. حالا رجوع ایدیبک امیرشاه باز هم برای شدت دادن این لحظه ها فشار آوردن نوکار شهر کلوب زیادتر می شود و برای فضا به من بسیار پسند آمد. کنار چپ منطقه راست را توجه میکنیم که جمع مخلصان گشتینگیری در ولایت مختار کوهستان بدخشان اینجا هم تا با آخرین لحظه ها ما را همراهی کردند تا با مرحله نهایی. تنبیه با پهلوان نوکار شهر کلوب وقت انجام یافت. در 3 ثانیه تقدیر رقابت حل و فصل شده. انا همان عقب نشینی نظر خالف بله زمینه پیروزی را برای ایدیبک امیرشاه فراهم آورد. ای کشورم سعادتی یگانه، ای مادرم محبتی یگانه، ای باورم برای جاویدانه ها. ای مهنم ترانه دلم، ای گلشنم تراوتی دلم، جان و تنم برای تو بادا فدا. وطنی جان بپیش همیشه بپیش، ملکی جانان بپیش همیشه بپیش، سخنی پیش و رهنمای ما تاجیکستان بپیش همیشه بپیش. وطنی جان بپیش همیشه بپیش، ملکی جانان بپیش همیشه بپیش، سخنی پیش و رهنمای ما تاجیکستان بپیش همیشه بپیش.
سفید نماینده جمهوری تاجیکستان محمد ایسا رجبov بچه ها دست کنید سر داده نماینده دسته خطلون دو بهرام صوفیه. دوستانی عزیز اکنون باز دو پهلوانی رو میبینیم که خیلی هنرنمایی شایسته هم تا این مدت نشان دادند و به مرحله نهایی وزن تا 71 کیلو راه یافتند. سفید پوش محمد ایسا رجبov اصلا زاده همدانی است و در دوشنبه شهر سالیان طولانی تحت رهبری شیرعلی بازارов مشق ورزی میکرد. استعداد چهره خوب است. برنده جایزه عالی در ناحیه شمس‌الدین شاهین در چمپیونات مملکت هم در گشتین ملی در سامبو در کورش هم جایزه دار و به سفره ظفر چندین دفعه نیز راه یافته است. و بهرام صوفیов از شهر کولوب ورزشگر و مربی ده ها مراتبه در نمودهای گشتین بهرام به دور نهایی راه یافته است. خیلی چهره ماندگار در وزن پایانی است. قبلا در وزن 60 کیلو گشتین میگرفت، بله، در وزن 65 کیلو و اندکی باز هم وزنش تغییر یافت. از دسته خطلون دو که در وزن 60 کیلوگرم پهلوانان بودند، اکنون اینجا بله وزن 71 کیلوگرم که بود 66 کیلو قدرت نیروسنجی را دارد برای تکمیل دادن هنرش و واقعا هم مربی بودن و هم ورزشگر بودن این دو مسئولیت بسیار کاری مشکل است. شاگردان زیاد دارد در جماعت دهات توتای ناحیه مومن‌آباد و از حساب دستاوردهای شاگردانش راستی اندکی شهرت هم دارد در مقیاس جمهوری. تلاش پهلوانان حالا با موفقانه انجام نیافته است. این لحظه که باز هم خیلی رجوع و کوشش محمد ایسا خوب به نظر رسید. اما بهرام بسیار زیرک و چابک و ماهر و هوشیار است. این حالت ها را زود برطرف میکند. آگاهی داشت بهرام تنبیه گرفت. از حساب فشارهای بیشتری محمد ایسا البته. گشتینگیری هر دو شدتی دیگر میگیرد. باز هم ادامه تلاش پهلوانان رو میبینیم. باز هم استفاده اصول سری کتف از جانب محمد ایسا رجبov به نظر رسید. دوستان گرامی، از نام تمام مخلصان روبرد فدراسیون رقابت ادامه می‌یابد. برای از قسمت بالایی خیلی هم خوب باز حرکت دیگر و لحظه مناسب و خوب و مناسب و جالب را باز هم
пайдо кард, аммо натиҷа гирӣ яъне имтиёз то кунун нест аз ҳарду ҷониб. суфиев огоҳӣ дорад, баъдан танбеҳ гирифт. акнун рафти сабқат тақозо мекунад ки боз баҳром суфиев андаке корро тезонад. сонияҳои ба шумор дар ихтиёр доранд. 10 сонияи дигар, аз ин ҳам камтар вақт анҷом ёфт. муҳаммадисо раҷабов дар ин дидор бо танбеҳи ҳарифаш ки ба назар расид дастболо мешавад. бахшида ба наврӯзи байналмилалӣ муҳаммадисо раҷабов. سعادتی یگانه ای مادرم، محبتی یگانه ای باورم، برای جاویدانه ها. ای مهنم، ترانه ای دلم، ای گلشنم، تراوتی دلم، جان و تنم، برای تو بادا فدا. وطنی جان به پیش، همیشه به پیش، ملکی جانان به پیش، همیشه به پیش، سخنی پیش و رهنمای ما، تاجیکستان به پیش، همیشه به پیش، وطنی جان به پیش، همیشه به پیش، ملکی جانان به پیش، همیشه به پیش، سخنی پیش و رهنمای ما، تاجیکستان به پیش، همیشه به پیش. با یک تکی سفید نماینده شهر دوشنبه قایم شکرانov با یک تکی سبز نماینده دسته خطلان دو انوشیروان میزروفزاده. рақобати паҳлавонон дар марҳилаи ниҳоӣ вазни то 78 кило шурӯъ гардид. қоим шукронов аслан зодаи ноҳияи дарвоз аст ва аз дастаи душанбе як имрӯз ҳунарнамоӣ дорад. қаблан сарбози қаторӣ буд. ин чеҳраро мо хубтар медонем. дар даври ниҳоии мусобиқоте ки дар панҷакем баргузор гардид, ин чеҳра ҳам ҳунарнамоияш хуб буд, аммо ҷои дуюмро гирифт. ҳарифи ӯ анушервони мизробзода ном дорад. бале, анушервон номаш, мизробзода насабаш, аз дастаи хатлон ду. мураббияш хусрав шоев. ва акнун муборизаи паҳлавонон барои дарёфти зинаи аввал ҷоми раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар ҳар вазн, дар вазни 60, 71, 78, 85 ва ҷамъи 85 килограмм. нерӯсанҷиҳо идома меёбанд. قایم تا کنون کار بهتر را هم انجام نداد.
آگاهی با انوشیروان برای بله سوس گوشتین گرفتنش. рафти гӯштингирии ҳарду паҳлавон ҳам каме дилгиркунанда. акнун бисёр имконияти андаке беҳтарро ҳам қоим Шукронов ба миён овард, муваффақ нашуд. рақобат идома меёбад. то ин муддат қоим бале акнун баъд аз амри довар буд фикр мекунам ягон натиҷае нест. бале муборизаи паҳлавонон идома меёбад. анушервон гӯштингирияш дар марҳилаи ниҳоӣ чандон бад не. дар сабқатҳои пешин хеле хатар барояш эҷод шуд. каме тарс ҳам дошт. ҳоло дар қисми ҳарбӣ 54-53 ифои бале хизмати модарватан дорад. баъдам бекор шуд, чунки ду довари дигар баҳогузорӣ накарданд. анушервон огоҳӣ дошт, танбеҳ гирифт. ҳаракат карданаш лозим аст, аммо меистад, интизор мешавад. акнун лаҳзаи дигари ҳаракати қоим Шукронов боз ҳам бесамар. боз ҳам таваҷҷӯҳи қоим барои ҳаракати баъдӣ. қоим дар истифодаи усули сари китф бештар натиҷаҳои арзандаро моли худ кардааст. анушервон баъд аз ёрии таъҷилии тиббӣ баргашт ба майдон. рақобати паҳлавонон акнун баъд аз амри довар аст. ду ҳаракате ки хеле хубтар буданд баъд аз амри довар. ин ҳолатҳо акнун ҳисобида намешаванд. аз ин нуқтаи назар дар вақти лозима бояд ки паҳлавон ҳаракат кунад ки меҳнаташ барабас наравад. вақт ба анҷом расид. инҷо акнун бо як танбеҳи гирифтааш анушервон аз медали тилло маҳрум шуд ва қоим Шукронов барандаи ҷоми раиси вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон гардид. эй кишварам, саодати ягона, эй модарам, муҳаббати ягона, эй боварам, ба роҳи ҷовидонаҳо. эй меҳанам, таронаи дилам, эй гулшанам, таровати дилам, ҷону танам, барои ту бодо фидо. ватани ҷон ба пеш, ҳамеша ба пеш, мулки ҷонон ба пеш, ҳамеша ба пеш, сухани пешво раҳнамои мо, тоҷикистон ба пеш, ҳамеша ба пеш, ватани ҷон ба пеш, ҳамеша ба пеш,
ملکی جانان به پیش همیشه به پیش سخنی پیش و رهنمای ما تاجیکستان به پیش همیشه به پیش با یک تکی سفید چمپیون جهان اوید به گشتینگیری برنده مدال برنجی بازی‌های آسیا نماینده جمهوری تاجیکستان حق نظر دوستانی عزیز حق نظرов ро мо мешиносем муаррифӣ шуд аз ҷумҳурии тоҷикистон боимурод эргашев ин чеҳра аз ҷумҳурии ӯзбекистон аст даври ниҳоӣ вазни то 86 кило шурӯъ гардид дар ин мусобиқаи байналмилалии гӯштингирии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хеле ҳаракати хуби ҳақназар ба мушоҳида мерасад ҳақназар дар ҳолати рост будан ҳалуки дохила ки бисёр шӯҳрат ва нуфузи мусобиқаҳои хеле ҳам зиёдро ба даст овардааст ва партофти ҳақназар инҷо паҳлӯ баҳогузорӣ шуд ва ду довари дигар мегӯянд ки на ин ҳалол аст ва ҳамин тавр ҳам шуд ҳалол довар баҳогузорӣ карданд ин се нафар довар ва андаке таваҷҷӯҳ шуд ки як бори дигар лаҳзаҳои ҳассосро бубинанд ва баъдан хулосагирӣ намоянд имтиёзи додашуда бекор карда шуд чандон натиҷаи баланд набуд имтиёзи аввалро ҳам довар мансуб донист на имтиёзи ҳалолро ва рақобат идома меёбад хеле ҳам сатҳи воло хеле ҳаракати хуби ҳақназар шоистаи таҳсин буд паҳлӯ баҳогузорӣ гардид ҳақназар ана ин комилан истеъдоди дигар буд ва ҳаракати хеле ҳам фавқулода мубориза идома меёбад баъди ин як даври дигар боқӣ мемонад ин ҳам даври ниҳоии вазни ҷамъи 86 килограмм ҳақназар назди духтури мусобиқот меравад рақобати паҳлавонон идома меёбад баъди андаке таваққуф боз ҳам ҳақназар руҷӯъ мекунад ба ин ҳолати муносиб ва ин партов ҳатто ҳалол ҳам буд довар паҳлӯ баҳогузорӣ кард паҳлӯ дошт ҳақназар ва паҳлӯ ҳалол ва дар ҳаракати хеле хубу шоистааш воқеан ҳам дигар ҷои баҳсу гуфтугӯ нест
حق نظر برنده جام رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در وزن تا 86 کیلوگرم گردید. ای کشورم سعادتی یگانه، ای مادرم محبتی یگانه، ای باورم برای جاویدانه ها. ای مهنم ترانه دلم، ای گلشنم تراوتی دلم، جان و تنم برای تو بادا فدا. وطنی جان بپیش همیشه بپیش، ملکی جانان بپیش همیشه بپیش، سخنی پیش و رهنمای ما تاجیکستان بپیش همیشه بپیش. وطنی جان بپیش همیشه بپیش، ملکی جانان بپیش همیشه بپیش، سخنی پیش و رهنمای ما تاجیکستان بپیش همیشه بپیش. مکافات عالی مسابقات هفته مبیری ارزشش گرم الکتروموبیل شکر محمد میرمحمدov از شهر خروق، پهلوان شهر کلوب شریف جان نظریف. دوستان عزیز، مرحله نهایی در وزن از همگران، وزن جمعی 86 کیلوگرم، شکر محمد میرمحمدov. استادی ورزشی درجه بین المللی شکر محمد میرمحمدov را معرفی کردیم. از شهر خروق شریف نظریف استاد ورزش درجه بین المللی از شهر کلوب، هر دو برادر، هر دو پهلوان خیلی معروف و ارزنده و شایسته در جمهوری تاجیکستانند. اکنون رقابت چگونه صورت میگیرد توجه میکنیم. خیلی لحظه حساس، خیلی لحظه حساس. نیروسنجی جریان میگیرد. شریف نظریف، بله، مبارزه ادامه می‌یابد. شکر محمد میرمحمدov قهرمان جهان در گشتین ملی در اولین چمپیونات جهان. و باز یک لحظه که خیلی هم اوی یک پرتافتی این ورزشگر را بینیده. شکر محمد میرمحمدov خیلی هم پرتافتی سری وقتی بود، حالت خیلی هیجان آور. داور چی میگوید؟ با نوارها توجه خواهند کرد که پرتاب چی است. همه انتظار لحظه آخرینند. چی بها گذاری می شود؟ پهلو نیست، پرتاب
حلال بها گذاری شد. شکر محمد میر محمدов در این مرحله غلبه را مال خود کرد و برنده شد جایزه شد. شکر محمد میر محمدov. دوستان عزیز خیلی لحظه های حساس را یکجا دیدیم و اینجا هم گزارش ما به انجام رسد. ای کشورم سعادتی یگانه، ای مادرم محبتی یگانه، ای باورم برای جاویدانه ها. ای مهنم ترانه دلم، ای گلشنم تراوتی دلم، جان و تنم برای تو بادا فدا. وطنی جان به پیش همیشه به پیش، ملکی جانان به پیش همیشه به پیش، سخنی پیش و رهنمای ما تاجیکستان به پیش همیشه به پیش. وطنی جان به پیش همیشه به پیش، ملکی جانان به پیش همیشه به پیش، سخنی پیش و رهنمای ما تاجیکستان به پیش همیشه به پیش. ای منظره نشان جنتی جهان، آب و گلم نثار گلشنت جان